Devera Amêdiyê ku deverek geştguzariya û bi dehan cihên guzariyên bi nav û deng hene. Herdem ev cihên guzarî bûne cihê serinca geştyaran, lê kêmiya xizmetguzariyan li cihên geştguzarî bûye cihê gazindeya hawlatiyan. Ji ber hindê hawlatî dixwazin di ev sala da zêdetir giringî bi kertê geştguzarî bihêt dan. Elhamdülillah Afrika misal piştî rexîmeyê dûyîkê vebî rastî evî kolîgeriye ku mezin sa mantaqê dûyîkê hay. Beynû ke rexê keyikî Erbilê bû rastî wextê geştiyet geşt evê rêkek dî bû. Bes ev elhamdülillah dê gelek çête bîn. Wî vîyoma jî hikûmetê ew e tesahûl pêtil yanî خاص حكومتهم وەک سەیطرەوە تەسەهûl pêtil gel xelkê derve bikin dew jî pêtir qasna mantaqê bikin. اشتراطی کبده که حتی گلی بالند 1000 جهت گشت و گذاری میتن بس به خودانن کس چوه خولینا کتن هم دو خوزیج حکمتت کن که پیچک چوه خوب دتا گشت و گذاری اوجی دو تا که باش ده با حکمت زفرین توا هرچند سالانه برهوی دهن کرن بو پیشوازیا گشتیاران لی هردم گلهی اوا وک پیتوی چاودیری لوان جهان ناهد کرن. كان بري خدينا هوفينغا وسيلوفيا هوفينغا كوبنوفودانغا ساتوسري عراقي دو النوفاروستو عراقي بري خديني افريكا رانغا ريكو فابين موباينو ماو و ميسولو باغدادو دي بيتر غاشتيور قاستو في هوفينغا كانوا وقازو اميديه بجو اما ام بيجين فرا حكومته هرمو كردستاني بچوفا كي بوش ساكتا في قازو اكو زنگينا يعني غاشتو گزارو خوفا و تويبات هوفينغا وسيلوفي دیمنین هری پالکش لوی دوره هنه کو دبنه جهه سرنجا گشتیاران لورا داخوازیا بردوام اوه گرنگیا زیدتر پی بهید دان. دلدار عارف کرسات نیوز آمیدیه.